Kwenza kwethu kwenzakalani? Kwenza kwethu konakelephi? Umhlola kanye nomkhuba siwukhuze eMzansi, siwukhuze eLesotho, siwukhuze koMozambiki, siwukhuze kuzo zonke iy'ndawo ezakheleke eNingizimu ne-Afrika. Namhlanje-ke siwukhuza eSwaziland noma-ke eSwatini. Lona-ke wesifazane umbona-ke esithombeni sakho, igama lakhe uNontokozo Sakhile wakwaDludlu, oneminyaka ewu-46, wasendaweni-ke noma-ke wasezweni laseSwaziland. UNontokozo-ke uzungeza nje ezinkundleni zokuxhumana emva kokuba aveleke enkantolo yaseSwatini noma-ke yaseSwaziland namhlanje ngecala lezinsolo zokwedlwengula. Le ntokazi-ke ebomvu kangaka isolwa-ke ngokudlwengula umfana omncane oneminyaka ewu-15, yingakho-ke ibivele-ke enkantolo namuhla. Yize-ke noma-ke udaba olugcwele besingakalitholi ukuthi-ke lesigameko sehleka kanjani, nokuthi-ke kwakuyini imbangela yokuthi-ke usisi ezeke enzeke isono esingaka enganeni elihlaza cwe. Awungitshele nje umfana-ke oneminyaka ewu-15 ezodlala-ke noma-ke ezoxhashazwa umama noma-ke usisi omdala oneminyaka ewu-46, umama-ke ongamzala. Iminyaka yakhe nje lo mfana kusho ukuthi-ke ngamanye amazwi uyiphindaphinda kathathu ukuze-ke kuphume eyakhe uNontokozo-ke lo wakwaDludlu. Sizozama-ke ukuthi-ke sililandele lolu daba, yize-ke noma-ke lwenzeka-ke ezweni elingaphandle kuleli-ke esikulo la eMzansi Afrika, kodwa-ke nje sizozama ukuthi-ke sithole ngempela ngempela ukuthi-ke kwenzakaleni nokuthi-ke ubulungiswa buzoba khona yini. Kwenza kwethu angiphinde ngikuveze ukuthi-ke inkantolo ibingakamgwebi uNontokozo, kodwa kusenziwa uphenyo, kanti-ke futhi inkantolo imile ekuthenini umuntu osuke-ke ewumsolwa noma-ke esaphenywa uyafana nomuntu ongenacala. Kwenza kwethu ayakhala-ke amasoka, ayakhala-ke amabhungu, ziyakhala-ke iy'nsizwa kuma-comment zithi kodwa ntokazi bekwenzenjani ngempela uze-ke uyo-traumatize-a ingane encane kangaka, uyimoshele impilo yayo incane kanjena ngempela. Sikhona sizinsizwa, sikhona singamasoka, sigcwele-ke izinkalo. Bekungani ungabambi-ke thina esesikhulile ukunokuthi-ke u-traumatize umfana osemncane kangaka? Kanti-ke abanye-ke kuma-comments bathi-ke bona cha, kungenzeka ukuthi-ke le nto eyenziwe-ke ilo sisi ihambisana-ke nemimoya phakathi. Kungenzeka ukuthi-ke hlampe izinto-ke ey'hambisana-ke nokuganga, hhayi nje ukuganga kocansi, kodwa-ke ukuganga kwemimoya. Hlampe-ke iy'bonelo zakhona izinto-ke ey'fana-ke ney'thwalo, ukukhipha amabhadi, zonke-ke izinto ongay'cabanga eziyaye-ke zenziwe-ke abantu abakhulelwa-ke ezintweni zikamoya. Nganza kwethu iMaSweet Media Production izokwenza isiqiniseko sokuthi ikutholela lonke lolu daba njengoba lunjalo, bese-ke ikulethela lona. Engikucela kuwena nje ukuthi u-like, u-subscribe ukuze ungasali ngaphandle, phinde ungakhohlwa nokuthi-ke sihlangane nama-comments nakwividiyo elandelayo. Ngiyabonga.